Orugutoro rwa kilomita 10 kurwo mu cyaro cya Muhwijo kuzo mu cyaro cya Kiryamba hamwe na Cyakabare no rw'itegombo ribiri eyavugambe hamwe n'abuhimbo mu ishaza ryabo haguzi Eastern District ya Chikube bita bamwombaturani bagera ngo ebikalvata harutindo rwo mugera gwa Wambaya bekatka amizi gashandara baburwaho kuraba kitakiweko bwire bw'umusana bwire bwonjura kiyonka ebintu baterimo kubanza nibatinde kisaro bikakora bikajunda hatita ebintu byata kalavati zatandika kutaha nezatika ikisaro kino kitoyira akasome kayengi nekitalibaniza kurugenjuru buyagwire hayigubayire mwaka ogwe 12 no kwikana hati garulire munenyuma bukubo kwesanga hanta kwa inoteke emitwaro nkebiri utirehe emitwaro 5 aho kwa inoteke 15 oli nakugamba mutwaro abukubo bundi no bundi abandi batina nokurabaho bwire busweke nagama so kurabaho nimba ntakuweza ningwamu Julius Tebamanya hamwe na Mzee Yoshua Chiza nibagera ngo bakagezaho kweterera nduro mbebembezi konka byarema abekulembezi bakikube muleke kubyamba mukole ekisaro kya Muhwijo magenda Kiryambe kibeta Wambabya abandi balayikugwa bakiweke n'amaguru kandi abekulembezi mu roho kandi ubu nimbaraganiza ngo umuntu baragwo mu kisaro tujya kunira kubahazana mu kikiweka habwo muri mu gutwa bakomere guri nigwogwo abekulembezi ekisaro kasoka kikiweka bakajya mu rundo gumuni bagamba ngo bagenda kitinda baleta na contract ngo twahura mu kwezi k'umusanju ngo contract bagagigaba ubwa hat president wa timu y'umupira ya Buhimba Saints kandovire nakora n'ekitongore cy'ebyengute cya UNRA engineer Julius Ahura abahire Calvert hamwe no kushikomaram bagamba eba season yo kugonza bagenzi baitu baganaho nekyo ina nabantu bagenzi bawo so ati nyekirembo kyo mwaka nikyo mbayire kuba kinguliro rutindo niko baina ebako ebiri mu Muhwijo ebichokebere iro but most importantly abantu bakuru Kiryamba Ndondora Cyakabale ngaka bagenda mu Muhwijo hairwaro akwa bari batakiyasobora kurusinga genda hairwaro but abakazi nkabenda abana kuba ino isangani batina kuraba hano habwe kisaro kuba kicyuire oli natina nagamba so kwika hali kisaro ningwamu mumberege kaga government ekintu ekirabya Muhwijo tukabiteka mu ministry banje bakore bridge nko twatekaho nakana not closing omhando ko temporarily because the district ina capacity korana amakoraga gashakwa Ambrose Muwagaba Katoto.